makita ita ni kas lagatas ni tagtututut ni oh. Kasta. So nga bagada nga corn milk. I-comment nyo man kakabsat na dati mais nga kasto dito Pilipinas. Bayag nga hanga nag-stay ati kabsat dito Pilipinas on katang paamo no dati kastoy. Imbag nga rabi yo amin kakabsat ko nga nagurat nga padak nga nagurat uno awan gurat. Tatakabsat ipakita ka niya yung daytoy. Mais nga mabalin nga kanin kakabsat uray haang nga naluto. Mas kay het dapay nga kanin kakabsat nga hang nga naluto daytoy nga mais. Itawag na dito yung Malaysia dahito nga mais kat jagong suso. Meaning, corn milk. Corn milk kakabsat. Ipakitak ka niya ito takakabsat nga dahito nga mais kat pwede nga talaga nga makan nga ureha nga naluto. Nga gaputa kalding ka kat mabalin nga kanan. Kasya, ito talaga dito yung kananda. Asa dagatas na gamin kakabsat ko. Dahito nga mais special, di ba? Matik lang amo kakabsato dito Pilipinas kat adamat ti kastoy basta kanyak awan pay tinakitak nga kastoy nga mais dito Pilipinas nga mabalin nga kanan nga hangan naluto nga mas kanan tayo pay nga hangan naluto basta ti amok dita nga mais ay mailinlinta kasi maituntuno ano mailaok ti bulalo kasjay ngam daytoy special para kanya kakabsat ko ta dito in Malaysia naklang nga rin nakakita ti kastoy. Oh, lukatan tayo, takanon day ti kabsat yo. Ano, kasan tayo Eh, nagpuraw ni oh. Matik lang amo no makita yo. Nalawag. Ay kaya ta day nga mais kakabsat. Idumun una karga nakakita ti mga tikastoy nga ko nga hanga naluto ko dil daw. Kapikang ka na nga naluto, hanga gisak tabuksit na kung kunak mo pa. Di gayam ko talaga gayam nga mabalin nga kanan. O pakita ka ngayo ati kapsat to ti mangan tapta. Isip kumalding nga ko nayo. Nag-bashers ko. Pero no mapangkay dito ikat makunayo nga ay hanggang nga kalding ka talaga ay makang kananda. Kunamot lang no ka nga basher ko. Una yun. Ang naluto. Amo na makita yun dahil tikwa na tubog na. As nagatas. Tud pa yun eh. Tapos nagatas nagpaiso. Nalawag gamin. Na. Kaya i-zoom ko. Makita yung data ni kas lagatas ni tagtututut ni oh. Ang kasta. So nga bagada nga corn milk. So mas kaya nga naluto kakabsat ko. Tanong naluto ko tanuni nga kasti ka juicy nan. Mas si kayo nasamit. Kas lagatas nga talaga. Juicy si kayo. Hanga adik kong malding talaga nga kang kanunda nga talaga dito kakabsat. Talaga nga gumatas, gatas nga ka, naka-juice agdadtad pa kiti ati ko na juice na. Tubog na. Imas. Siyempre, gabuta, dugong Pilipino tayo. Nakasanayan tayo nga talaga tinalinta na luto nga mais. Iso nga dahil kapsat nyo. Lutuon na. Dahil nabatot yung nga talo. Pat ko na kuma. Dahil tani madang mapalilintaan dahil dutuwa nga mais. Ayan. Dahil natin nakabsat. 30 minutes sun. Ano maipakita kanya iti diferensya na dyan naluto kinhangan naluto. After 30 minutes kakabsat nalinta dahil iti mais tayo. At makita tayo iti diferensyanan maipakita kanya yung kakabsat. Kung kasan ang matangan natin ka na pudot. Pudot! Napudot si kayo. Ganyo?
Awan nagtudtod nga kasagatas. Kita ba? Kaya, i-zoom ko. Stini kakabsat no nalintan. Normal nga mais. Juicy pero dayta tubog na hang agtudtod nga kasaitay nga kaslagatas talaga nga agtudtod. No kagatom ko kasta kirabom ko kasta lang. Sige normal lang nga mais nga talaga. Dayta ti diferensya na kakabsat. So nga mas kay kayat da day hang naluto. May kakabsat na maantay nalintang maisom. Nalinta nga kasaitay. Siyempre, dugong Pilipino tayo. Sa pulang mo, alam na kanya tinakarwaman tayo, di ba? Sa kanya, darwam nak ti gulgulay. Ay talaga sa pulong talaga, tiriknak. Sa pulong ti bagi kakabsat ti gulgulay. Tapos nga routine na idaklak. Tadi ti kabsat yo, dumakol ti baryo. Dumakol ti kataltalunam. Pero, bumbakat abroad. Bas, adun sa pati pinagbiag ko ti abroad, dun yung pinagbiag ko ti Pilipinas. May sa pati kaibahan na kot kwa. Dang naluto ko na samit. Patakot tumamnay sika.